Da vidimo Cuko šta radi. A, ima li zime? Jesi li se smrzao? Jesi li se smrzao, mile? A? Hajde malo napolje, hajde. Hajde malo napolje. Pa šta je bilo? Hajde, hajde. Zima ti, a? Evo sunca malo. Evo izašlo sunce. To je taj Pulin, ovčarski pas. On voli snijeg, javnosti. Te pustimo malo, a? Aj kasnije ćemo. Idemo da vidimo šta ovce rade. Evo polako snijeg i odlazi. Ovce mogu malo nešto da nađu, da čopnu. Rove pomalo traže zelenilo. Snijega ima jedno 10-ak centi. Pokrilo sve. Ovce, ovce. Ima li šta se naći, a? Ovčice. Ovčice, ovčice. Jessica. Zašto se to koristi? Rekao sam, već ima video. Da pomeni opet. Mjerenje vakuma. Za vakum.
tjera. Da, svoji. Ja, ti imaš ovdje, ovdje sam je. Prvo atjetu. A? Sve veze on opet mjeri, isto. Ovo je samo tam prolazi, ne? Ti vodi vam, evo, otpoj, raspojete. Mjerio sam ovdje. Velika sam vidio. Ovdje je ovdje. Ovo je vatam, ništa. Malo za kanala. Zamijeni crijevo čitavo jed. Imaš neki tih crijeva. Lena, malo za kanala. Sječe ga. Šelna. Šelna ga prisjeka. Malo stegni samo. Šta ovdje se dešava? Ne mogu. Zapeklo. Ono se ovdje nabije. Koliko? Samo ne. On ima ovih kratkih kabla, možda čak ima od Golfa 2C nešto. Šta je to? Ono će malo. Ome, nije to. Šta ćete onda? No, ome je rebrastog. Pa to kratko ima šuki toga. Kupletena oko. Ali nije to nema. Ovo kuda je blindirano ovo. Povrat. Boc. Turbine ne otvori. Daj, to ne puna, ja gasim. Što ugasi? Što upalim? Duboko pumpu. Čekaj, ajmo nas pali. Ajde. Nije nego ovo.
Ovo je usiš, ovo je usiš. Ne, direktno na usisno, ovdje ima platna. Direktno znači usis na glavi. Ićeš i ti na kanal. Pratiš te šta? Si gledao šta? Tad bi se znao Majkovića. Ja. više. On je video na YouTube. A nisam nalazio. Trebaš naći, imao dosta videa. Ja? Ali na Facebooku tako nisam. Ma ja. Pa objavimo mi na onoj stranici Aljkovića, ali na YouTube, znaš, uđeš. Ima tu link, pa... A isto sve, ja jedno sam na fotografije Pa zradio. video, snimci. Ima turnir, ima posljednje, ima Isto, svašta. nema vakuma, vakum ništa, vjerujte, nema vakuma dalje od onih bogova, bočika. Dolazi do onih elektronike, a od elektronike dalje, nema gdje turbo i klakom otvara. Nema. Nema, imaju dvije pulce, jedna ide na jedan. Smrzla voda u dvojke. Ali ja mislim da je se do sad odmrzla. Da ćemo sad pustiti ovu vodu staru. Pošto nije bilo antifriza. Pošto sam mijenjao kabel, skoro ovo jedno bilo im puklo i tako da nisam sipao antifriz. Permant. Sad ćemo pustiti pa ćemo ići uzeti permant i nasuti. Problemi sa brisačima. Juče je padao snijeg, golem bilo je puno snijega na šajbi. Tako da su brisači fasovali. Sad ćemo vidjeti otprilike šta bi moglo biti. Prvo što trebamo da vidimo je da nije osigurač crkvu. A najvjerojatnije je to. Pa ćemo pogledati. Se nalazi tu. Da vidimo vam imamo ja osigurač. Evo našli smo ovdje jedan osigurač je bio izgorio. Evo sad ćemo provjeriti. Imamo li ovakvi 15. Evo imamo jedan sreća osigurač 15. Sad ćemo zamijeniti. Ništa, zamijenili smo znači osigurač i sad će trebalo bi da bude dobro.
Da vidimo sad, palit ćemo prvo. Evo ga radi. Sreća pa nije bilo ono najgore. Znači bilo je opterećenje veliko, snijeg je bio težak. Brisači su radili. Pod opterećenjem je tako da je prigorio jedan osigurač.